Nakaliang jong ke Synjuk ki Seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese. Ngidon ban Jingpynshai pi barok ki para Rangbah ki batemu ban let ke lempung annual meet jong ke Synjuk ki Seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese. Kaban long ha ka arpu bat arpu laitrik uyayong bakamdon ke no ke jingput ni jingpenwit na ke jingtwa jong ke riat rengai. Tingi kerpat ye pi barok ki para Rangbah ni ki parish bapher bapin sngoba ban nembu jing artatin bat ban ye poi renti sya parish nong serengan kumbala penbeng bat kamdon kano ke jing thot ni jing penkela barok ki program bapher kin yaj bet yaj renti kumbala penbeng kublai shibun no ba Anthony Jana, Publicity Secretary Synjuk ki Seng Rangbah Katholik Shillong Archdiocese.